والصلاة على النبي الكريم قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعوزم تنبوع نعديم تيبادا نعوجت تياب تبن ما تمن ما تدار فن ما تنغهن ما تدامي قابن دان تون نعوزم بنبوع نعفهم بحث كبدوشي نعلم الملائكة السماء تسزان تكرنا تدون نعوني نكا يهود نميين لن يدخل الجنة سوان كان ينشال جندا إلا من كان هودا نعلم يهود نرا ka duludul nim gba zaa yɛli ni so n kani yɛn kpɛɣali zɛndi naɣali ŋun nyɛ de duludul yahudi nira ni so ku kpe shee ŋun nyɛ yahudi nasɔra nim mi gba zaa baya ni so ku kpe shee ŋun nyɛ nasɔra naawuni ŋwani tilka amaniyuhum bi tɛhim bala ka naawuni yɛ to tahimiya yi hujja nim na yili ka nyɛla ban gbubi yɛlimaŋli zuŋɔ ŋun yɛli wula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى ما أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نعنى تتعلمون يعني بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نبن يشلما بسوه يبكر يرما كالدي يدخل الجنة غيركم بامبا يهود كفا نصارى بنكال الجنة. من أسلم ننفسون ونزانتي وجهه ممبلغ ونزانتي لله ناونه وفويل كم زانتي ناونه وين إن قاد لأمره وفو منزانتي ناون زلو حصل وجهه كناون قهلا نيني لأنه أشرف الأعداء دومين نينو كوبتو عفون دين مرجر ما قلبن شاكم دا دمي جيا كبل لبرا كواب تعرى شلا نيني كا تعرى دومين دين يلا جرما بني لذو كان نايا نينو سنون زن وما زن ونين زن تناوني وهو محسن كان ينون غنصر ناوني فله أجره ومالد لادا عند ربه ودوما ناون سن ولا خوف عليهم دبيم كبزو ولا هم يحزنون بمي فلا بنيان سو سانغو. والإسلام والإيمان والإحسان هو دين مصطفى صلى الله عليه وسلم. مسلم سي ne imaane din nyɛ yɛlmaŋ li tibo ni biɛhi suŋ din nyɛ naawun gaŋsibu annabi muhammad ni zaŋ adiini shɛli ti ti nam bala ma di zuɣu ka hakika baŋdi so yɛli yaa man balaga ila hakikati lislam lam yakdir an yaftariya an al-amal wa man balaga ila hakikati al-iman lam yakdir an yaltafita ila al-amal بسوى الله ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله. نيمبوسو ناون نانسو كتار كوتون أوتشانت بانواتو مباغ مسلسي يلمان لنين يشل تو كمال يكون تو ما ومن كتشنش تونشل ناون نكو ومن ناون بانبتشانت باغ واتو ناون يلمان لتيبا بولو ogba ka yi ko ne to maligi wani ni chante yul tu shele karpa na wona puha she won me na won bang ba chante paaga wato na won gangsebo den ya bi hason to ko mali yi ko den ne to maligi yul so na ala na na tanlana atinya kada adam bi hafu ne ko to yu ne so o to yu ne nyar so mpahara na won zo to wadde table ne na won de dikaya da zo kabiya ne musulun sine imanin نناون غنسبو أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
do so n kana na Muhammad jishi ay nyala la do ma laysa alayhi asaru safar abe nya goran da alama wani shadidu bayad thiyab ko sitra kul piel fur fa jalasa bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam kala la do ma kana ta jini bana nabto ne hatta masat rukubatahu hal ko dunayen wa kana ta shihre rukubatay mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad duna den nan la ko na zan wani tala yi wa zan pa wa man barfana zo kala kana yel akhbirni anil islam ne kana ma annabi mbor me na bansima bolenya musulunci kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mun yella do ma bambo ne shal musulunci nyara shahadata an la ilaha illa allah addi tabla kadama na kan she na wuni asati na won na gantale wa anni rasulullah ka saati nama muhammad nyala na wontumo wa ikami salat ka tom zal jangle puhurle ne wakati wa ita zakat kala tir zakka adazi ki pune di gelga yune ka yi na won hakinin ya shar zanto zakka me niri mal zakka kar nyala wato da pa million kwabga a wula ka yam perga de zakka ay bor so wanle ayam pula arziki ma za jibo pehna in yi yimtina wani ami bo na kunya rubo shir je million ko wo ayam pula la jibo pia de entala million pia ka za million pia wo pula jibo na de entala 250 Ghana cedi kar wohra na mal lagre karpa 100 million anune di pa 10,000 Ghana cedi na full uni anune de zakka nyala 250 cedi ka 100 million ka yin 250 cedi zantina woni ka de tuanzanta madan wona a imani nyala dan pora den zo timiya zakka wa sawmi ramadan musulisi la nyala kaman no lor golizan ka lole kaman tun lorlo wa hajjul bait den pahra nu nyala ka nan ni ya chante kana wondu wo den nya ka ba hajim bala demi jamazante manista ta ilaihi sabila mo mali yikone to changla la chande ngo to de nyala ta la zanto ay gbobla la yala de ba nu wo madiya den ka be am bola muslimi anam ne yalla la kala sadaqta mun yala annabi yalma la zaka yalma fa ahbirni anil iman to ban sama mo yala na nabda din ma nyala musulisi ne iman ne bi hason to ban sama bolenya imane anasu sallallahu alaihi ya imane nyala an tu'mina billah ka tiyal ma ne na wu kon bien so kan ka tiyal ma ne na tatalla wana gantale wa malaikatihi ka tiyal ma ne na wu malaika shab wannan ka sati no tuun banyaba wa kutubihi ka sati na tatalla ne zan litafi shati wada na ba nan ma za ka sati le dimin yala kwabgo ne da ba na hai wa rusulihi ka sati na tatalla tuun ba ma za ka sati ba tuun tale dan pahara wa tu'mina bi qadar khairihi wa sharrihi kana imani na tatalla ne zal wa sharkar nya al khairi ka sati na wanda ne na wurin barka da nan wa sharrihi wala zal wa sharkar nya za abja'u kala na imani na wanda nan yare anam ne yero kai da tar moma din ka babo ne imani kala sadaqta mun yara annabi yar malaka yarma kala riwaya malan yare ya fa ajibna minhu katinan la hajib sin la dowo yasaluhu munun bahra na bahse wa mi baha na ka annabi yale o yusadiku ko la tiro yar mala kana yara annabi to in yaban shabon bol musulun sai kanya imani fa ahbirni an al-ihsan to ban sama bolenya bi hasun ihsan ma nyala na won gansabo o konyo kala mun yala annamun yoro bi hasun za nyala an ta'budallaha jamna wone ki annaka tarahu karmala ku yula na won wa kajam asha jamna na won kada na kama na won shela to na ka yuno an jema won bor na jamsha aku chota ala fa in lam takun tarahu to ayulgu ma puni ale ka ban yar na wone fa innahu yaraka to mun na won yar kala sadaqta mun yara nabi yar malaka yalma kana bo ha nabi wa mata takumu sa'a to ciyama shalbin yarmo ate hana zan can sahawula ka da yankana
ciyama saha nyɛla bɔ saha kaala anabi ŋun yɛlla la doo ŋɔ nyɛ ŋun bɔhiri ma ŋɔ domi wan bɔhi shɛli ŋɔ anabi labi soomi kama n baŋ nyɛ ŋun bɔhiri ŋɔ wula ko o yɛli mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ma pa bin bɔhiri so ŋɔ ŋun bɔhiri bɔhigu ŋɔ wa mali di baŋsim gari wan bɔhiri so ŋɔ dini nya pa bin bɔhiri so ŋɔ ma o ka chiyaama baŋsim ti paai ŋun bɔhiri o ŋɔ di saha doo ŋɔ gba zaa baŋya ni anabi baŋ kaala ŋun yɛla anabi ahbirni an ashiratiha tɔri pa taali baŋsim ma chiyaama kandi maana di daa laama nima alaama bɔnimi yɛn ti niŋda ka di wuhi ni chiyaama n bala kaala doo maa ŋun yɛla anabi iza waladati amatu rabbataha a ti nya ka bɛ paɣa dɔɣu wa zuɣu lana bɛ paɣa nyɛla dapaɣa daama daba ni daa biɛni la ka a nya ka dapaɣa ka o dɔɣu wa zuɣu lana to chiyaama kandi na daa laama n bala wula ka dapaɣa dɔɣiri wa zuɣu lana iza kasura sarari diitinan ka daba zuo biɛha wuni hatta annal amata hal ka dapaɣa talidu sayidatiha ko ti dɔɣu waaton wa zuɣu lana al'amatu na nya dapaɣa iza waladat an sayidaha yakunu waladaha sayiduha diinan ka dapaɣa yi dɔɣu bii zaŋ ti wa dabba ma bii maa leerila wa zuɣu lana ma musulisi puuni a yi mali dapaɣa an tooi zaŋ o ku bukaata kamani a daamiliya paɣa a yɛn zaŋ o ku bukaata shɛm di zuɣu a zaŋ a dapaɣa pa a daamiliya paɣa nyɔ a dabili nyɔ a zaŋ o ku boli n ku do tali bukaata ka o yi kɔɣu puwa n dɔɣi bia ma o zuɣu lana ka o dɔɣi ma o yi ni bi dɔɣi a bia ma dabili ŋɔ nyɛn dabba ŋɔ bihi zaa dabili ŋɔ ka o yɛn boli ba shɛm pahila wa yɛn boli ba la wa zuɣu lana to a yi ti zaŋ lala dapaɣa ŋɔ dɔɣi bia to di saha maa a zuɣu dapaɣa ŋɔ lahi ŋmaligimi dɔɣi wa zuɣu lana n bala din zuɣu a ti nya ka dapaɣa dɔɣi wa zuɣu lana to chiyaama daa laama n bala kana yɛla anabi na yɛli wa an tara al-hufata a yi ti nya zaman ka a nya hufata na pɔn zaŋa lana ŋun ka namda pirita al-urata n nya gbinfuna lana ri'a ashaat ka di nyɛla wa gulila niri binkɔbiri imma piɛri bee niɣi ka o guli ka bi tiri o biɛla biɛla yatatawaluna fil bunyan mas pa soya no fara pa tariga ko naan ʒiya tɛhiri wan yɛn me ya waɣala shɛm n bɔndi zaŋ chaŋ yuunda ka mɛla jiramisa tambu bunni dabisi din ka ale yɛn guli niɣi ŋɔ haali n deeri kobo ti tooi dade n ti tooi mɛli jiramisa tambu dibaanu to di saha wa wuhiraami a ti nya ka zaman paagi ka faralan tɛhi waɣala wan yɛn tum arziki tuun shɛli to chiyaama n bala anabni yɛlo lala fansarafa ka doo ŋɔ ŋmaligi fa kaala nabi sallallahu alaihi wasallam adirikuhu paamiya doo maa bɔlimi o labisina fa tolabuhu ka bi yina n ti bo o shee fa lam yajidu lahu asara ba bi nyɛ o bɔba ya kaala lahum sallallahu alaihi wasallam anab ŋun yɛli sahabiya nima ta'lamuna man sa'il yi baŋ bɔhiri maa ŋun kana ti bɔhiri maa yi baŋo kaalu la ban yɛli ti bi baŋo kala zaka jibril ŋun to malaika jibril n bala ataakum wa kan yamina yu'allimukum dinakum no ti baŋsiya yi daa diini ŋɔ ka dama diini ŋɔ di ku tooi fɔn ʒiya ka baŋ shɛba bɔhimi ka naan baŋli man dahala fil islam ŋun kan kpe musulunsi puuni bi an kaala la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dini nyɛ wa yaawa noli in yɛlin dihi tabili ni naa kan ka bi yɛn jɛmo naɣala naawuni anna muhammad naawun tumo n nyɛ o falahu ajiruhu inda rabbi wa maldi laada wa duuma naawun san ka o yɛn to wala khawfun alaihim wa mi kpibi saha dabiɛm ka o wala hum yahzanun wa mi ni yɛn ŋmali ka chɛ wa nyaanga shɛli wa ka sun saɣam awha allahu ila nabii sallallahu alaihi wa sallam naana ti tan lanin taha wahayi na ti zaŋ ti anna muhammad wato lala wahayi talki sango ay bar na nyele nyi chamta ko tafsir ruhul bayan juz' awwal safha hadin ya 183 an yele ka tahla na tafsir ruhul bayan pune kafir ya tafsir ba ta tahla
ne nana da tanlan ta hawa wahayi na tati annabi in yala annabi ya anna fi hazal yawm an ya biya kalin bi shadin newo yati ka duhiyatul kalbi musliman do so ban bola duhiyatul kalbi ko nya chafur kan lala wan kanyina nafsan na zuwa dabsin wanta da musulun sai wa kana duhiyatu kalbi mi fa'ala af'alan kabiha wa tumtum biyar pam wa tum biyar zo wa sahabatu yakrahunahu annab sonum da ajoye to halba jannabin yo falamma hana waqtu dukhulihi san shal wa kabna annab sanna bana annab mishimno sahabiyan ma wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi maramin ashabihi wa kabna sahawa na pare annab mishila wa sahabiyan sana jiwa pune tola aduhiya ka duhiyatu kalbi ko puna fakare hal mustafa sallallahu alaihi wasallam an yuwajihahu ka annab sallallahu alaihi wasallam babbar na ke sahabiyan nan tun malaga ko bi ma la yaliku na ban sha'adan batu kamata don so annab na kuri nyotam shele ko jene don wacce wana in sahabiyan nan wata malaga ko in yelo yeto ashele biyan yulo yuni shele fa yasuddu khatirahu an al-islam karatun ta'awwasu ka cence musulunci wala yuhibbu an ya'murahum bi shay'in annami jeno yel muslimin shele denzo wan kulnya duhiyatul kalbi no kul kerna wan kul kena tam shele kana sallallahu an hazarida ahu kana bi yihi wade wagwa parga wasarga wan yehle wana sharahu ntie le zanson wa kala le duhiya kana ya duhiyatul kalbi ijlis huna jinmeke jinme sargo wazo ayo anabne to jiran shelmo maso ha de nam yidi ya nan shabra ha ko bokuto la hanan ko yoro jinmeke disa haka duhiyatul kalbi fa ata ko karata san sargo wagbane un kurum wa tawarida nzan wanu papap sargo wo faka balahu un kisile wa ja'alahu ala kalbihi wan kisile na ko zan pa wasu wona wa kala kana yala nabe ma akramu hadhihi al-halal ka sahaka la abjahu wa ma mal jirma ahal suma wa mal jirma nyama tabugo masham kazan sarun wata nabe fa jalasa kashin tambanne kala kana yala nabe alimni al-islam ban sirma bolenya musulunci kala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mun yaddu yatul kalbi ay borna ban musulunci ya kul yalma ashhadu an la ilaha illallah in dih tablen na kan she na wuni wa anna muhammada rasulullah ka sati ni muhammad nyala na wontumo won yelo lala fa nataka bi shahadatayn ka duhyatul kalbi ko wogonu ka yal ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah won yelo na mabiya wa sara yabki kadi kuhra بكاء شديدا كهر كيني قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يده يد الكلب ما يبكيك بنتك كهرا بعد ما كنت كافرا أدنى كفر سبون ونيانغا وهداك الله للإسلام كان دمنا وندول ساعة مسلسة كبنتك كهرا قال وين يلا النبي أنا فعلت شيئا في الجاهلية wani nan ya jahile kafa musulmi in ce farsugu zamanin tumlatun shele lalatumawo ma a zunnu annan laha jagafiru li in ba ta hana na wani kyale fama sa'alahul mustafa a nasarar salam wani ba hadu ya kalbi a talimali yin yaladdini fa'ajaba wani labsa annabiya wula koyiro ana kuntu minan arab mani ile ya kan biya larabawa nan funa ma min larabawa do nyama ala larabawa shabna banje no pa do abi fonse wara zakani allah kana wa min largama sam'ina bintan bi fonse dan piso point 70 na wannan largama piso bi fonse 70 wakataltu hunna an akhirihinna kan kubza 70 kan kubza ahsha unzurme anna Allah tabaraka wa ta'ala bizu nukuba ngoma nzor la de biam na won nam to ka dungo ma ya furi hazir hati ya ko cela la ta'ala
wan yalla fatawaqqafa nabi sallallahu alaihi wasallam kana kwalji ya guhra no ya den ka sa zo la ne yelo Allahu akbar. wajima guhra fa nazala jibril ka malaika jibril shina fa kala lahu anti yala nabiya ahbiruhu aduma yala ne yala na bansimo anna allah ghafara lahu zunuba 60 sana nana talan keddiyatil kalbi wa yumpihi yobtale wa kafara 60 sana ko kena won tale nan nye chafra 60 years yumpihi yob ko zan nye chafra ka zungo ko te ya la ilaha illallah muhammad rasulullah kan ke yumpihi yob ma za tale kaifa la yaghfir lahu wula kan ku ce wa tale katla banatihi wula kan ku ce wa tale domin wo ko bi ponse bisofa mo bi ponse nyaba man na won tale no ko ke yumpihi yob wai on kun sa'ati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yum pi yob taala ma za nyahale ina ga wa mamman bi ponse banya piso foi de zo hadhihi al kalima la la yalwa dinya la ilaha illallah muhammadur rasulullah de nyaharla taala shaidan pambe da tuna man kana kafiran nin vo so wonle ko nya kafra muddata 100 sinin ko kefar su goma to payu kwabga aw alaf sinina be yun tu ha ko non kefar su gopune idza kala hadhihi al kalima wanda ta kuri kana musulmin sanin ka be yelo lele yelo ko saati le kadele din ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanya bayu ma nabi kefar mbara amma wanya krista kakana noti die musulense mundir nyala wayan samaya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna isa abduhu wa rasuluhu ce kan wani sa'ati annabi isa amma kulin ya bayu man be kafra kan kulin ya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa kulin yalla la yalguma kharaja min zunubihi wantum ta ya shanga da za yi wani bana ne ka yaumi waladata wa mukarmala dan dalma ko mana do bana annab ne yallala qala sahaba annab so nan ban yalla annabi hazihi liduhya khasa amlana ama dum bo ma da jamazan ta duhiyatul kalbi kon ko won kul yallala kan na won kyauta almo be ta zaha annabi sallallahu alaihi bal lakum ama da jamati yizawu kamyan da al'umma wokul sa'ati la yalla wato na wayan kira wata anam ni yallala fa farihu bi zalika ka sahabi nan ma musulmi ma ka zana su piyalla na la na yalgo qala nabi sallallahu alaihi wasallam anam wonu ya rabbi ya nduma innaka gafarta li duhyatil kalbi we nyini duma na wone nyini acha duhyatil kalbi tale la duhyatil kalbi kafara 60 sana watumla wanyala gutulu nya kafara 60 years yum pe yobo wa zunubi 60 sana katum tali yum pe yobo ka cho tali bi kalimatu wahida ni yalwudin kunya za yinga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa kayfa ummati ka wulan le nyel zantin dal ummango allazina al umma shabya yuraddiduna halaylan wa nahara bankatuma bambana yundu wuntana bankul qubla la ilaha illa allah muhammadu rasulullah wa hum musaddiquna kaba yalla ma katum tilad la yalmale kaba mi wula kayfa la takfir lahum wula ka ku jabata domin da yinga ka du heta kabi mun yalla ka zan cewta ka ban san le batuma ngboble yundu wuntan wula ka ku jabata ayi ma biya ni mo so ngun gub la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka saati le kay yalla ka bolo jafra kan won bëgg le nguna wala ka yambo to don zo ma bi mo so ni da adam wonde ko saati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka kine dina akuto bolo bombiya bismillah. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنيا آية ندالفا شيخ أحمد رشاد ناوم فهمو كرامة ناوم فهمو حسكي كمان لا آية دكان من بسملة أي بور توما كارنيا دم لا انترفيو نبنا دي أبور لا فيسا كارنيا دم لا انترفيو دم لا أي سابلشة وما كا تني تنيم كا يل بهنا كبني زنبا نما كنا كأثنا ناون عين ما نم قب توا لما تيجي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كعصف فمن الله علينا وكان عذاب السموم الحمد لله رب العالمين فمن الله علينا وكان عذاب السموم ينري ينوي دم porteta كتشي يل بير كمبلان تيجي كورونا فارو كزنبا نما ككوني جي وسعناون عين ما وسعناون عين ما بزعف جلهم بلا تولن زول لا دم بون سر كارلم بلا كرچن بسملا دم لا دتيلا اما تو كو يل بهنا تي يل بهنا نيما بين قولم زان تمتما كان الله ينا فهم زو nti ene ko gavna on ayene bayan wadi de nyoro den zo nawo ti ene ti yelle ti ya ma to ko yelle bahana fam zo nawo ne ya wa qalat al yahud ni ma jews kamna yele ya laysat nasara ala shay'in dolo ni ma bakka adin shal zo kabla la adin wo muqtadun bihi kadadam nan ba'an la nasaranci dalaka yahud ni yele وكفرت بعيسى كانوا تشفرسون النبي عيسى وقالت النصارى كدولدو ان ميغزا يريا ليست اليهود على شيء يهود نمبا بكا دين الشر كلا دين و كدادم ينن با ندنا كتن لا دنا ونسن كبا يللا وكفرت بموسى كانوا تشفرسون النبي موسى دو يهود نمبتي النبي عيسى يلمان dolodo nan babati ana Musa yalma to anya ba sadon walatan muslimin ma ummatul muhammadiyya tumba ma zata tawla annabawan ma zata na sa'atba Allahu akbar ta sa'atba na nawon tumba nyawa ban sana ta sa'atile kalle mi man na nawon annabi muhammad wonna kana tu sala kana ya ma ta sa'atile amanna man amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كأن لا نفرق بين أحد من رسله تنام بالي تنام ببور ولكم سمشيرنا ناون توم سنسوني وهم بل لازم ببايمو بنا تفرسقوا تتبعوا يتلون الكتاب بينو كم كارن ناون لتافي على كتب المنزلة لتافي سان ناون السعسل نبكارن له اليهود يهود نما امتنعوا من التصديق بعيسى بزعسيا كم مون بما نبكتي أنب عيسى يلمان وهم قرأوا توراة كم كرما توراة وفيها التوراة ما نفوني التصديق بعيسى دي تبلنا أنب عيسى بيع التوراة والنصارى كذلك دول نبكتي أنب موسى يلمان كم كرما إنجيل بايبل كبايبل فونو وهم نبتي مع أنب موسى يلمان كبزانا وقتلن سنين نللا أنبانمو وكذلك كمان للا نربن ويهود النصارى بن يلشمو قال الذين لا يعلمون للا نيرك نفو شبان بني بايو ما نبا لاربا ونما نبا مباب لاربا ونما بغزا يلا مثل قولهم بيجلو وما تتبو كان يلي لكل ذي دين مبان كم يا دين نما ليسوا على شيء بكشير تبو عوان كلين الله شيل كل كان كبيان تلي يما تبو عوان كلين يا بما دم بما نتي يلشم كان انا فالله عندما ناوني يحكم بينهم من يوم ينفقكم سبسنسوني يوم القيامة بيعني القيامة فيما كانوا بن شعبون بن لي يختلفون فيه كبيرنا بن فيه ده كريتي تتجانيا نم يلا مسلم بيت با مسلم كريتي باين من نان تفكم سي
te zani mer shel nan ban kenen wa bien wa kan wa na won yan na fukum se biana kiya la ga qur'ani yele fallahu yahkumu bainahum na won yan won yan na fukum se ben nam da sun sune yawmal qiyama zadale fi ma kanu ben shapunu ben lege fihi la ben ma pune yahtalifuna mer nan ban kene min amri dina dina yalle pune wa bien wa kan maza na won yan na fukum se bismillah. ومن أظلم ممن منع المساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم ومن أظلم ممن منع مساجد الله بوهو نيله كبوهو ما لبسر دما ناو يميا ومن أظلم ولين يوم دي زوالنسي ممن منع أنت فاني مصنع مو دا دما نما مساجد الله نبدي كنا وندر ولين يوم دي زوالنسي أنت فاو دي جواب نيلا لا أحد son kan di ومن زوالنسي أنت فاني مصنع ينا أنت مون سلو نبدي كنا وندر o mon lada dama an yuzkara fiha ismuhu ne wede kena wundu te bolna wonbi coronavirus ayon bara ayon ba coronavirus nyine ya na abuzor na awo kame bazora na muhammad kata muslim kata ko to la ke jangle coronavirus ayon adere fune mon kam non sababiya dadam nyo alazin nyo bonyo koto kul non sababiya monda adama ma na bade ke janga pune to az ayan wada bawo ama bor na banse ma pa gana government monte na te ke janga no coronavirus aba yebo na wanya la tulku idea ku ila tahalluka de sama yema chanta na halaka to te ka doro mo mi jema ne langu yan landa tala de nyala do sama dan lura ka government ni ko min yu Gana ka yuban biya Gana pune kana yana ta da la'anda to tembe la'anda wa ma te min ne ten suru na won shel wallahi da diya nyama yiyan ban ta na won su ba da diya ten da asin sa no karam ban shala nyama ban man lana wonin ban da aduwa diya ba nan won mal tafakkur ai ba ban da ku to ban da aduwa dira nyama ten da asin wato za no karma alquran shel ka fable na won shamla zungo benda gba shaba gini nima gba shaba ne de gombo Burkina Faso nye ne malba zungo mabe ne za kpana ya be za ba mati immigration nim ka ba bambu ya no san ka ba pa ba ya to aduwa ma ambala ma benze se shaba dabse mo punu kar kunya tv ne yo bela hanya ne va pala tamalongo be la ne roma ba ba aduwa da hal barkam bala to dan zo te de lihiri jam da aduwa to kul suhma aduwa ti suhra aduwa ya anya kana na ta tallane ya ko ba ta tafako dan zo coronavirus ma yana na shege du'ar lenya to nyende bu fuya man ka kencha nabdal umma na wazo an ban wunya na muhammad lana ayan wa shemina lamma saddu nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyya san shele chafrunum na ta'a na hudaybiya yune anab qala harami wa muslimma nabe chamatin nan haji lala yunu ma ka chafrunum ta'aba nabada kana nabada kana intagal kaaba afayala na shabyala na bazu kala ayan wa shena shabayna nazala fi rum di shela rum num zugna allazina kharabu bayt al-maqdis rum ma ba president united ne ben non ba da baraza hatana ne ba kan yuna sa zona italy bala bidan ka ban nya rome ne ma ban united ngurum bete mekdis palestine ka ba wuran le kay ne musulmin be kede ne awil mushrikina be ko kelde ke fornum zasa ban united mo musulmin ne ma ne ba de kente jamna won kana yoro man azlamu son kandi wa man zalense de gbene nya mana wulenya wondi o monzo alense de jawabe nya la ahada azlam son kan nya wondi o monzo alense mimman mana anta bane bo son mo da da man ma masajid allah
wato naawun duri din ya sujada nima lo shɛli bin luri sujada nim tiri naawuni to so n kan di wa man zuɣali si ti paani so ŋun mɔndi niriba ni bi di kpɛ naawun duri an yuzkara fiha ismuhu bi di kpɛ naawun duri ti bɔli n teei naawun yuli bi salatin puhi jiŋli wa tasbihi ka simsi naawuni wa sa'a ka lala niri ŋɔ naan yi chɛna fi harabiha di wurimbu wan kuli yɛn niŋ shɛm n wurim wato naawun duri awi taatili bee ko chɛli ka di niŋ zaɣ zaŋli ka so bi kpɛri di puuni wa yadkhulu fi hadha kullu man mana masjidan do kan yɛli ya corona virus bɛ di puuni ma ni aya ŋɔ di kpɛhi niri kam zaasa ŋun mɔŋdi daadama nim ni bi di kpɛ naawun duri puuni ay muta abadan lo shɛli bin jɛmdi naawuni aw zakiran lillahi bee naawun yɛla teebu ka a yina nyin corona virus ti mɔŋda ni musulnim di kpɛ ti lahi jɛm naawuni to aya ŋɔ di gbaaga ulaika lala ninvuɣu shɛba ban mɔŋdi naawun daba ni bi di kpɛ wa duri ŋɔ ya ma kana lahum di bi niŋ kamata zaŋ ti lala niriba ŋɔ an yadkhuluha ni bi kpɛ naawun duri ŋɔ ni illa khaifina na bi kpɛrimi ni dabiɛm zaŋ ya tɔb tuhiba soli varsi mi ba ni tɔbu lahum bi mala khiziyun bi mali filim ni chɔɣinsi fi duniya ŋɔ puuni bil katili ka yan kuba wa sabyi ka gbahiba daba wal jizya ka tiba tax ka bi yɔra wa lahum bi laha mali في الآخرة بيعني كياما عذاب عظيم بمال عذاب كارل هو النار الدنيا بغنا وقمت بسم الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم آية وقبع sababu shɛli din sheeli na yahudu nim n bɔ kuhubu ti annabi muhammad zaŋ chaŋ alikibla polo kene almashiriku walmagrib lala aya ŋɔ sababu nuzuli hadil aya din siɣisili na yaa tɔɣana yahud fi nasihi kibla yahudu nim bɔ kuhubu niŋ wato alikibla nyɛhabu kana rasulullah sallam annabi daa yɛliya lahu kibla wa daa mali alikibla wa hiya kiblatul hakikiya paale kibla kam annaba alikibla ŋɔ din daa nyɛ alikibla din nyɛ dihi tabili din nyɛ hakika din nyɛ din ila kulli jiha luɣuli kam yusalli ila kulli jiha ana ye bɔrɔ puhi la jaŋa kpaŋ ŋɔ bɔrɔ ko puhi kpaŋ ŋɔ bɔrɔ ko puhi kpaŋ ŋɔ domin naawɔ bɛla luɣuli kam fa aynama tuwallu fa samma wajhullah luɣuli kam yi ŋmaligi nin ka naawuni nin bɛ nimaani wa ba'da zalika wanda a puhiri jaŋa kpari luɣuli kam ŋɔ maa di nyaanga yaa umira bi salati la bɛti migdis ka bi niŋ o fooro ni o puhi jaŋli kpa kaaba ko pour de bete migdis fo ne se kapten yahale wa umira bi salati dal kaaba kan no foro no pu hinjana pa kaaba fa ta'ana yahud fi tahwil al qibla ka yahudu no bokku bana annab muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malagar ka al qibla mo anya annab pour jana par bete al migdis kabna ya yahudu no na wa anya di pa bane wa tarlati de tadina da'ara kale do ta al qibla pour jana kala lawo ka anabi ku ziya tan sa ko borno na na tatana pa wuho wanya malga woni pa wo jangla pour bisi de do den ti en jako malga pa kaaba chebe na za fa chebe na lahsar rukuyi no ko be sujada ma rukuyi ne kamala ka jibril kana tijiro ne zon de nyanga na o ya no le han po jango mala pa le kibla ko zan rukuyi ma na tena pa le kibla Allahu akbar wada bisi sana pa le kibla kana na samela de man hamido na wona yele almashriku wulin puhle wuntan puhbe she te mala wuntan puhbe she kamale ala kibla fo ho wuntan puhbe she deninya nasara nam da ala kibla mba kala pala shele ninna na maryam sahan shele wanna wa hayla kamale woni zan pa wulin ala kibla nye wulin lohle kana ya to almashriku anya wulin puhle والمغرب نولن له لله ناوند نميا فاينما تولوا لغل كم يمالغ با وجوهكم لغل كم يمالغ نينا با في صلاه جنل بونيا بامره ناون زل وفسما فلا لغ شر يمالغ بون وجه الله ناوند ندو دي ناوند على كبلان بلا نيما نكا تون كا فرا بون كا شبيه نيدي بو جنل apala lo sabani على كبلا apula jana wana kabya na po jana ma kwa shalma pale kibla bala kibla mo to ada fil waqt sahiba nyen labsum jana sahiba kan yin cham ajana le bien
inna allaha ban kadama naawuni ya wasi'un wa nyala won pini yelge pil ben sha kam na won tum te bo pini alimun ban den yo ben sha an kan yir na tatal nan ban sam bismillah وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا كيهود نميا كبنا يل بمن نصارى نما يهود ندول بيلميا ومن زعم ننين بشابان يرى أن الملائكة بين الملائكة نميا بنات الله نعوم بفرنسي كبيان اتخذ الله ولدا نعوم ملبيا قال تعالى نتلم سبحانه ونعون ونمنا كشي تنزيها له نعون نمنا كشي عنه كتين كبي ملبو لم يلد ولم يولد ببدوع مي بدوع بل كلا له ونعون مل اسمي بكوسو ما في السماوات بن شاكم دم بيسغنا بوين والارض نتنغنا بوين فون ملكان دسون سينيالا ودنه وحالكان دنما ونن نامله وعبيدا دبتر ونسو والملكيه سولن سميتنا في الولاده مركر دعاء نيلي سبن مو بدوع ريها الانسان نانيا دادم لا يمكن دبن كما ان يملك ولده نوسو وبيا حتى في شريعه هل شريعه بنوسو ادعو مزو من ملك ولده اسو ادب ابيا كما بكو هذا دبل كادو كرنيا ابيا اتك عليه وكي لبل جمنا abi ku to nya dable to sulun so mi dab talan bala don na wona sutu wakabiya kullun bijino kam bambe zo sabe tin bana qanituna lahu bi zama dollan du mana won dikema بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع ناول نيوم بيلي samawati sagbana ayo point wala adana tambana point da fan kan nawun namle mawjudahuma nawun nyelna la ala misalin sabaka da pala zo sabiya tamban pan mallata tabobi lo shele kan nawun tan bo hande won ko pil won ko nya badi won pille won ko pille ben nam da yin yina ntiya ne bolla mahama ne nan me yan to asena won pata poli ke zonja to je ta da police sambona ka fo ko na ka bo balle nya ja ne an to la hanu ni yusire to le nzo sa ton yun shel nermi yun shel na wona namle yimi nya ka fo bien ne zo sa na wona kun namle shamla kalbe tan gbaron kun namle shamla kalbe de zo munya badi munya won pil sagbana point tan gbana point munya nyelena wa iza kada amran wa ti yun yel shel na fa inna ma to din yasham yaqulu lahu yalla la yalma kun lima fa yakunu kadli Allahu akbar dezo burbur kar puni na yo ko bore ale ma pa ale la pa ale ma bunda na ale la bunda le ma fara la ko le fara la to na anda chata le na ko yan tan le fara ya bunda anda wa yan tan le banda ba wa yan tan te bi na ma al baraka wa yan te karam bi le ma al baraka amore te yata ne to koma kun na mo le mo fa yakunu kadli وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون نمو شابان بمي ناون نبت شابان سمكونا يلي كفار مكة كفر من بلا كبنا يلي النبي صلى الله عليه وسلم يلا النبي لولا بنتهل يكلمنا الله كان بدي على زمانتنا بلي تهل كان بدي على زمان بأنك رسوله كذا من محمد يلا وناون man to yakan na wanda kuri yarte muhammadan tumon bala boye je ko be yarte aw be tatina ayatun be boye ta halka ba katnan mu'jiza shal min maktara na hawtun bo shalasa kana yar kazalika an yala yal wo shal ke fon wannan yalwo kala lazina min qablin lalaka kafar shaban pandan mutuwan bu ga da yalba da annaba wannan ma misla qawlihim bi yalwo ma tattare
wa talaba al-ayat ka bor mu'jizana la ka gwa dana da zo tashabaha da man la taba qulubuhum basuhur man la taba fil kufri kafrsugune wal inada ne tafawum le هذا فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم آية مهر لا نفسه نعم مهر لا وسوه بي يلا شمع دي كار موسى أدا نبا تبان بنجرما لك بدا يلوغا كار حقيقة بينا الآيات تنمنا وانتكهجت آية نما نزان وصلو نبنيول آية نما كبانت أما بزاين توزان لبانا نعلي قوم نمو شبا يوكنون بنده تابل أنها آيات كدما نعون آية نمبلا فيؤمنون كبتدي يلمون بسم الله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ناون يلوى إنا تنمناون نون العظم بلا تنمناون أرسلناك تنمتمعنا يا محمد صلى الله يا نيرا محمد تتمعنا بالحق يلمانلي أي بالهدى تتمعنا ندول سغو كاكندنا نيلا بشيرا أنيلا وانتر فبيال الله بالي من أجاب إليه وان ساعتي لبول وشل أن بول بكان نكاد ندول سغو وان ساعتي ليا بالجنة وملا الجنة ونزيرا كالانيا وان فرسر نيربا انك هرداد مدبيم من لم يجب إليه وان كان بساعتي للا أدول سغو بالنار كابانسلو نوبي بغن ولا تسأل ببيم بوهنينا النبي عن أصحاب الجحيم جهنم به ببيم بوهايا بوزو كببي جهنم بكبون أهل النار كفار ما لهم لم يؤمنون ببيم بوها بولي تهالي كببتي يلمان لي إنما عليك دون كل شيء ينا نفسه يا البلاغ وكاتها تونتاي الله أكبر أيه كاتها تونتاي كان يمون كاتجهرنا وندبا بغن بسم الله ولن ترضى عنك يهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم يا اليهود anya yahudu nima jus mbala na musa nirba walan nasara be dolo nima na isa nirba walan tarda anka hal kana wanta kwabu watan banka kwabu wasa ko ta yadda da han sharkan ka biyan sa'ata hatta na'ala tabi'a millatam akela da addinin wa kadwar da addini shi akela dinin islam kadwar yahudanci be nasara ba ku sa'ata da addinin da han sharkan ba me ku dora kul annabi yalma inna hudallahi ban kadama na won dole su dan yan musulunci huwal huda dan yan dole su wa ma adahu dan kamfa musulunci dalala to bargam simbala wala in tabata ahwaahum foya ay dole basu yurlam allati yad'unaka ilayha bona na kanat dole yahudanci sharbe dole ta fardan to ko zan na dole ya fardan bala nyinde dole بعد الذي جاءك من العلم باين بانسم كان دنيا وهي ينا ونسن كان كما نادن ون يلمان كان ينزعسك دولبا مالك تدبليتا من ولي سمسو يحفظك وين ينغوا من الله ناون دازابا ولا نصيرا اميكا شوندا يمنعك وين يموا ناون دازابا تبايا كينولا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ناون الذين أنينهم وشبا آتيناهم الكتاب تنمنا ونتشاب لتافنما يتلونه كبكرند لتافن حق تلاوته دي كرم بيلمان لنن يشل بكل كرند لما كمان ناون نسعصل نشم أولئك للا نربيا يؤمنون به بان تير يلمان على القرآن كما عبد الله بن السلام نوتتبت ومن يكفر به وان كم ننشفر سقنا على القرآن فأولئك تولى نربا هم الخاسرون بان أشار نما بان كهلو
لمسيرهم دوين بالله بشيء إلى النار بوغن المعبدة عليهم بوغن شردين نان دوما بزو دفون كريان بلن نعون قمت نبوغن نعون دكات نبوغن بلن تتكير بوغن سهمانيا ساعة تلوغ شرم بلا كتزاني مانا كلامنا ديوان بوغن كالي سورة دوا بام تتما به مسلم دابان مسلم بابا الشيخ قنبا دار فاشو الحاج محمد الفلكي نعم فهم حسكو بارزاهي وحليفة ونيا زنقول لمم شيخ أحمد الرشاد نعم دول مونيا بلي دار فك قنبا ما زا نعم فهم بحسكو تبان ما تدار فن ما نعم زون بنا مبوا نسورة دوا تري أبو فوي لمم ونيا الحاج يوسف نتما به ما زا نعم دول بنيا فيها نعم فهم بالا في نتما به بمبي نيوم بلو نتما به سامبام بلو زاسا bande silmin tan si katu gbara te bazza na won song ba na won yelgam da arziki la makara assemble ma na won dol mo nyevle na won palmoniya la jab da la diwani na won fahmu ala fi afa malaika na won fahmu ala fi na won dol bazza hanya fu ngal wutu she na won nyamo yara na won fahmu ala fi o biamene yamoro ma na won dol mo nyevle na won fahmu ala fi yaba abdalla be jisona na won nyamo yara alhaja no go na won fahmo laragam sam alhaji jo kadir na won yargam babban ma alhaji abu hasan razo ma na won son ma ba kasu hadu to vice president no nyanga zaha nan gbanyanga na won son ma ba na won nyama bi yara kasu hadu zan ta tamban zo lana na won son mo ne malabo na nyawa tamban ma na won nyama to won nyama sharme na won son mo ne de nyambo kasu hadu te alhaji awwal business minister balama woman tema biya Mr. Yusuf bezabira me office yinga ni Mr. Andana Prince Mora Andana ni ma bezabira lo yinga na won son ma ba na won nyama be yara zant ba muna la ja awal na won gul mo zant te wo minister ma na won fahma al baraka majority ni minority beza na won tamba shawar suma kamal be yara zant ba Dr. Barhama Ansura duwatro na won fahmo nasara Dr. Muhammad Amina anta bezama babur adwat sana won fahma nasara bezanti hasuma shirkan bahbatu na won palma zant بس بسم الله لا إله إلا 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 الله تصاحبني منك العناية دائما فيمضي قضائي في الوجود ولا أعيان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكفت بذكر المصطفى خلق كله وقد شكر سعي فأدعو إلى الحسنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خليا من الأغراض حافظ دينه فلم أر من يقلي جنابي مدى الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زليلا بنفسي لينا ذا مكانة لدى أولياء طرا كذا عالم الأعلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ برهما نعم فهمو كرامة نعم فهمو فايدة وداه البركة نعم نعمة تجارة زنتي ما بيوا أفاد السماء يون كم تمنون توجي نجان لنا نعم تفسير كرن لا يون واتكتو كي جان لنا نيكو ين كان وما نعم نفس مريم لا من كان منيا كمبون نايمو ngahaba alhaji abdurrahman milka inayatu da'iman shehu ne wan borben shaw mosele no yele kam yala den dola annabe to won dolbe ne annabe to sahibu ni dilla amma biha woni mane min kadin yin annab sanabo al inayatu ba den ya gulubu
da'iman don kul nan dawama to di yim nyin annab sannan tin nan bihawun man ibrahima fayam di kada tu kada i mbukata malawo fil wujudi bin nam da pune kan bukata num kul mana ba pune wala aya ka komba kan santama na'am سكفت بذكر المصطفى خلق كله كاين سكفت بذكر المصطفى بذكر المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتي بدها بركه سكفت كان زنزل ديدي الخلق كله ناوم بنام دزا النبي يلتي كان زانا تزنز بنام دزل ديدي وكراتيكا شكروا بنام دماني ببعيا سعي ببعنتما فعدوا كمبون بيا إلى الحسنى إن كان على جندنا ناونتم تعالى جندا أنا بدرت الدخل بركة دائما راديو ناون شل تدالا في تما بيمون كان نتقول لون يعبد السمر ناون بامون السلا نسم راديو ناون شل تدالا في تما بيمون قول لون يكمال الدين كسورة دوتر NTV ناون دابا بان كان نتيار لون ما من يواتو بابا أفا يوسف na Abdul Basit na wun sɔŋmi ba na wun chɛ ka bɛ di bɛ tuma maa da anfaani tuma bia Malam Sani fotografa nyɛ o yuuni kam ŋuni nyɛ ŋun kɔɣiri ti tafsiri ŋɔ dini pirila yuuni ŋɔ ti bɛ tooi laɣim jiŋli maa ni zuɣu ka n daa yɛli yoo ku niŋ mi suɣulo dimi duu ka ti yɛn ʒini dimi jɛ zama to din zuɣu Malam Sani adabiya na wun pahimo bukata malibu ka paho nasara ti shehu kpɛma Malam Bawa adabiya na wun pahimo haske wa barzahi ti shehu kpɛma shehu Alhaji Ibrahim Gushaw na wun pahimo karama wa barzahi din zuɣu hakika bin namda maya bɛ paɣan tuma kan booni ba kanna husina aljandan bara bismillah حاليا من الأغراض حافظا دينه خليا أنا سأسألني لا خليا ونزع زنله من الأغراض كي واتون يربورا بكاتا مالو كم أنا بنزع زنله ندنا حافظ دينه دم موسون يلا ودا دينه قلبه ودا دينه قلبه بيو وبعك شل كم فوني وينشم ودا دينه فلم أرى من إبراهيم من بنيا man yakali janabi mun yan biyan lughlana kanan gaba ne man mada duniya tun duniya targa ni nan ma gaba da nan bara man ba min so biyan nan ma gaba lughla puni anab da hal baraka puni na'am zalilan bi nafsi layyinan za makanatin zalilan in yala won chom bi nafsi mamma in suhnin chwanya layyinan kalela hanya won balagira za makanati ngun malzashi na wun halarane malzashi ya polo ladal awliya waliyinum sane malzashi turran biza kazal alamu lalan yabban namda shab al ala bam bi zo sa malzashi bisan domin ne ku to na sulata tirana muhammad ka kazashi bismillah زمائي بصومي للإله تقربا زمائي ان كون يرشل نو دون ومدما kon yur shel den gbara ma bi sawmi ne nol shel ne lora takarruban den yala jama nyala lil ilahi tinawune ne kul bi haram man kon yur ne nol loron wo jama nyala zan tinawune wa fakiri nan bukata malgumi ila al maula zan kana ban nam da du masan wa an gairihi agna ama won paban won pana won wuna to an ka bukata nan wuna man ka bukata ban nam da ke san man bukata mal wa zabira na won san wa an gairihi agna man agna an gairihi innan wadata ka ce mun pana wuna tike man garami ila khairil anami muhammadin shewun nan waya garami in yurlam man nukul yur shale ila khairil anam in yurlam za hanyar zan can won malala hergar na won ban nam da za abe miyo muhammadin mun ya nan muhammad alaihi salatu da'iman salatu din nan dawama nan tabbata tilala annabi wo fauka ma yabda ka da dungar annabi ne nan shari'ar da zo ba tike ba shifaiya tafsirul salami musalliyan shifaiya in tabbuya taksiru salam din yan zuru fuhu musalliya kala zuru salati ala ahmad ta annab sobin bul ahmad wa sahabi no o zonna ba'da zawil qurbano dan yanga wato bayan nan salati ta annab dan zaha to Allah nan salati ne nanin wo in zanti wo zonna dan zo diwanin wo diwani dan fahara yobin bala
pumpõngã dẽn targ n bala maa pumpõngã tɩ yaa gbaala diiwaan dẽ yã manasika ahla alwidat fi madhi khayr alibadillah dẽn ka tɩ yaa gbaa pumpõngã naawʋn kɛsã tɩ diiwaan masem pʋʋne alhɛɛr shɛŋa dẽn be diiwaan ne naawʋn dẽn bõng tɩ tɩ sʋsra a duwa pam tɩ tɩ manema tɩ tɩ zo pagb nima bõn sagd n gbaaga a zĩ goyẽ nima na a zĩ rɛhaana n tɩ pas waato a zĩ bintu nima n sʋsra a duwa tɩrba ka sʋsra a duwa tɩ a zĩ salmu nima a zĩ annatu nima a zĩ barkiisu nima bɩ zaama naawʋn yãngme bɩ yɛla a zĩ a tɩ kɛo de kuku naawʋn sõngmo alhaji abubakar kɛo naawʋn sõmsõmo nam bao alhaji abubakar kɛndba naawʋn sõngme bɩ zaasa alhaji tɔɔla nima naawʋn palem bɩ nin-yẽ nima naawʋn vʋʋme yɛl bɛr ka kɛba bɩ zaasãngã maa kɔntrata nim yẽba naawʋn tɩmba zaaman kɔntrat bɩ yẽn tʋm shɛl ka yẽ lagr naawʋn balgemde zãng tɩ sʋsra a duwa zãng tɩ tɩ politisiɛn nima naawʋn tɩmba yɛl-mangle ka tɩba bõn bɔr shɛle ka sʋsra a duwa pam tɩ d mɛng diisi wẽn yã alhaji hashim n sʋsra a duwa tɩ naawʋn gulme wa pʋgma a zãng naawʋn tɩ mo nasara wa yɛl bɔrã ka sʋsra a duwa tɩ n yɛb tɔl n lana naawʋn dolmo yẽ vele naawʋn pasmo a laafɩ naawʋn gbb tɩ nole naawʋn gbb tɩ nole corona varo naawʋn kum dɩ lɔg n dab dagda dahl barka allahuma irfana aljahda waljua walburya wasfana min albala'i ma la tudiruka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anab tuntale bonye anab tuntale kawula kati dana Muhammadu da ta o tuntale ngo tida milula Bilal be makasini dumbongo za nyala anape nyara kawum de shale dagbanlene ada punye sini ngo selmen selene larbu yenjale ne bala pam pumpongo dagbanlene wula ko yalngo lahkane amama wumma ulema ya pumpon adaba biaduma kan Jelma no hu bal nya duma jelma la labiya hayo ma ne ka tukubi ana wonti pi ni volso titina kala lamani katinan imani Muhammadu na wuntumu wunun to lalayiko na wunin tam Muhammadna no tinye nan bozubu banti tiyan nan la bin shal ti janum na bani tiyan kula Muhammadu Komia Elwan shanga annab ni zang zalem bongo diriya ki lir paaba dilir ya bebe den nin kurgu tumiela ni fosha bantuya den karya yi banzui dariziki zang le kar liya buntuba Ani nyele ben kware cassette sutu akam ne da. This a problem ale be Kuitri Production. Wale pa ko kurungo shege 2. Ani be lo she pelo kam ka wum de molongo. Ayada adale Muhammadi yala. Kime sini ngo ntidi amfani ka kpanse karatabina. Anap tuntale. Songo musulense.